الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. صباحكم ورد وفل وياسمين، صباحكم زي العسل، صباح المحشي النهارده والحاجات الجميله. تعالى نعمل محشي. نعمل محشي كرنب. الكرنب اللي انا كنت مفرزاه معاكم طلعاه بقاله يجي ساعه من الفريزر اهو. ده الكرنب اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض. بسم الله ما شاء الله، بصوا جماله اهو. بصوا الورقه. هنعمله النهارده ان شاء الله، نعمله محشي كرنب ومحشي مشكل. بصوا انا جهزت الحاجه بتاعتي. البتنجان معايا حاطاه في ميه بملح اهو. اهم حاجه البتنجان لما تقوريه تحطيه في ميه بملح كده عشان ايه؟ ما يسودش منك. تمام كده. فانا قورته وحطيته في ميه بملح. وده هنا الكوسه والفلفل. بس انا عامله مشكل حاجات صغيره، انا عامله نص كوسه وربع فلفل وربع بتنجان بس، مش عامله مشكل يعني محشي مشكل كتير. معايا الخضره غسلتها ونضفتها، خضره محشي بقدونس وشبت وكزبره، نضفتهم حلو غسلتهم وقطعتهم. ومعايا هنا كيلو لحمه. طبعا اللحمه بقى حسب ما انت عايزه، بس انا بحب اشطف اللحمه. انت مش حابه تشطفيها ما تشطفهاش، بس بصراحه انا بحب اشطفها مكان ايد الراجل اللي قطع الخشبه اللي هو بقطع عليها والسكينه وكده. فانا مش ضامنه ايده نضيفه ولا لا، فبصراحه انا بحب اشطف اللحمه. في ناس كتير لما شافتني انا بشطف اللحمه قبل كده دخلت وعلقت له، قالت لي انت بتشطفي اللحمه ليه واللحمه بتتغسلش وكده. بس يا جماعه انا بحب اشطفها، يعني انا ما بجيليش نفسي لو انا ما غسلتهاش ما بعرفش اكلها بصراحه. فانا بشطفها بس شطفه بسيطه كده. وكمان هي كانت في الفريزر، فانا طلعتها من الفريزر بيبقى فيها دم، فشطفتها بس كده وحط وهي ما غسلتها، يعني مش حاطه عليها خل ولا ليمون ولا ملح ولا اي حاجه. انتوا بتشطفوها بميه جاريه كده من تحت الحنفيه بس. تمام كده. فتعالى يلا نركن حاجتنا دي كده على جنب. هنولع على اللحمه. هنعمل طريقه محشي حلوه قوي. زي ما بيقولوا كده ايه، محشي ني في ني، مش هنسبكه ولا نعمله. هي الطماطم كانت مسبكه في الفريزر فانا طلعتها. يعني مسبكه نص تسبيكه. الطماطم اللي احنا بنسبكها في الفريزر بتبقى مسبكه نص تسبيكه. فتعالى هنعمل طريقه محشي حلوه قوي. نسلق جنبها لحمه. طبعا اللحمه حسب ما انت عايزه تسلقيها، عايزه تحطها في الفرن. فاحنا بنحب بصراحه على جنب المحشي يبقى فيه شوربه. فانا هعمل هسلق اللحمه عشان يبقى جنبها ايه، جنب المحشي شوربه. نولع بس على اللحمه الاول عشان هتغيب معانا تاخد وقت يعني. فاحنا نولع على اللحمه نركنها، وبعد كده بقى ايه نجهز حاجه المحشي. حله اسخن الحله حلو الاول. انا بحب اشوح اللحمه، لو انت مش حابه تشوحيها اوقات برضه ما بشوحهاش. لما بتكون الكميه عندي كبيره ما بشوحهاش، بغلي الميه واحطها اللحمه وبعد كده الم الريم اللي بيطلع منها، وبعدين احط الفلفل البصل والفلفل الاسمر والحبان والروله والحاجات دي كلها. لو كميه صغيره بحب ايه اشوحها كده. احط معلقه زيت كده ومعلقه سمنه. اللحمه عندي مش سمينه خالص عشان عايزاه ايه اديها زي اكن احمرها كده. واحط معلقه سمنه صغيره، عايزاها تسخن حلو. بس هنزل على باللحمه عشان عايزه احمرها، يعني ايه هحمرها كده. خلص شويه كده بس اقلب دول وبعدين احط بقيه الكميه التانيه. نقلبها. عايزاها تاخد لون حلو كده من كل الجناب. احط بقى الكميه التانيه. بس مش عايزاها تنزل ميه، بنزل بحتتين كتير كده عشان مش عايزاها تنزل ميه. مش عايزه احط كده شيلها على جنب عشان تكتر، هحطها كده على جنب اهي. هي اتحرقت شويه حلوه كده وارجع لكم تاني. فتحت بس الحبهان. انزل بقى كل ده. بحب انزل عليه كده بالشرح كده كده. ومعايا طماطمايه صغيره خالص، حبايه طماطم صغيره حجم وسط يعني، قطعتها على 4 وبصلايه صغيره على 4. حابه اضيف اي بهارات تانيه دي، او تحطي قرفه برضه او جزر او اي حاجه. بصراحه مش هحط لها اي حاجه. انا عايزه اللحمه كده يبقى طعمها حلو، مش عايزه ايه اضيع طعمها من كتر البهارات دي. نهرش الميه سخنه كده ونتقل. لو طلعت اي ريم ولا حاجه هنشيله وخلاص كده. يبقى اللحمه بتاعتنا خلاص. نغطي بقى عليها ونسيبها. اول ما تغلي هنلم الريم اللي هي هتطلعه. تعالوا بقى نجهز حاجه المحشي. بصوا معايا الطماطم اهي مسبكه، هي نص تسبيكه يعني مش مسبكه بقى خالص اهي نص تسبيكه. طلعت كيسين حطيتهم في العلبه كده يفكوا من بالليل. ومعايا هنا بصل هقطع فرومه في الكبه. حط بقى بصل، المحشي بيحب البصل، حط بصل كتير كده عشان المحشي يطلع معاكي طعمه حلو. حط قرن شطه كده عشان يبقى المحشي بتاعنا كده مشطشط كده وحلو. وقرن فلفل بارد كده. نقطع بقى كل ده ونحطه في الكبه. اهم حاجه نضربهم بقى في الكبه ايه عشان يبقى اهو. بصوا
هضرب بقى الفلفل والشطه والفلفل والبصل في الكبه وارجع لكم تاني. بس انا فرمت البصل بس ماشي. نحط بقى الملح، بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت معلقتين ملح كده، نص معلقه فلفل اسمر، واحط ال11 بهار. ال11 بهار ده بقى فيه البهارات كلها. لو انتوا مش هتحطوا ال11 بهار او السبع بهارات، لو انتوا مش هتحطوا ال11 بهار ولا السبع بهارات، حطي بقى كزبره وفلفل اسمر وملح اللهم صل على النبي وكمون. حطي بقى البهارات اللي عندك كلها. امال لو عندك ال11 بهار او السبع بهارات بتغنيك عن اي حاجه تانية. تمام كده. هنزل بقى الاول، بصي البصل كده ادعكه الاول بالملح والفلفل الاسمر والبهارات. حلو، ادعكهم بقى بصي حلو كده. طبعا يا جماعه انا ايدي نضيفه، يعني وهو ده يطلع ما يتفرجش كلكم على راسي من فوق، بس يعني انا ايديا نضيفه وطول النهار في الميه يعني. تمام كده اهي. انزل بقى بالرز اللي انا غسلته، معايا كيلو رز. شوفي الكميه اللي انت حابه تعمليها حطيها يعني. بصي الاحسن بقى لما تيجي تقلبي الرز بتاعك حطي في حاجه واسعه كده انك تعرفي تقلبي فيه. انت فاهماني؟ انك تعرفي تقلبي البصل. انزل بقى بالخضره. طبعا الخضره انا غسلاها غسله حلوه اهو. هقلب بقى الرز في البصل في الخضره الاول قبل ما احط الطماطم. بس ماشيه معاكم واحده واحده ازاي، اكني بعلم بناتي والله. بصوا لبناتنا الحلوين اخواتي حبايبي اهو، واحده واحده تاكلي احلى محشي بالطريقه دي. لو انت بقى ما عندكيش طماطم مسبكه، يعني لو كان عندي طماطم اللي عندي في التلاجة بس جامده مش مستويه، هضربها في هجيب الطماطم. ما عنديش طماطم مسبكه في الفريزر ولا عندي طماطم مسبكه، هعمل ايه؟ هضرب الطماطم في شفشق الخلاط واجي اصبها هنا بس. ما تسبكيش الطماطم خالص. كل الخطوات ديت هتعمليها كده، وهتجيبي تضربي شفشق الطماطم كده حلو وتقومي جايه حاطاها هنا. وتحطي بقى معلقه صلصه، لو انت بتحبي الصلصه المعلبه تحطي كمان معلقه صلصه بس، وتحشي. وبعد كده بقى تولعي عليه بمعلقه برده صلصه، وتحطي له الشوربه كده، تحطي له الشوربه او الميه بتاعته المرقه يعني. تحطي فيها معلقه صلصه برده معلبه، تخلي معاكي المحشي برده احمر كده وجميل كده بقى. بصوا انا دعكت اهو. بصوا طبعا الطماطم مستبكه من غير لا ملح ولا فلفل اسمر ولا اي حاجه، هي حبه السكر بس الطماطم. انا هزود كمان حبه فلفل اسمر، انا بحب ريحه الفلفل الاسمر وطعم الفلفل الاسمر بصراحه. ماشي. اهم حاجه حبه الزيت دول هتستغنى عنهم، لان دول اللي هيخلوا معاكي الرز مفلفل وحلو. حط كده بتاع نص كوبايه كده او ربع كوبايه. انزل بقى بالتسبيكه بتاعتي او الطماطم بتاعتي. بصراحه الحاجه لما بتكون مسبكه كده ومش شغاله في الفريزر بتنفع بصراحه. احط معلقه صلصه كده. لو انت حابه تضيفي الصلصه، مش حابه تضيفيها ما تضيفيهاش. وهقلب بقى، هتقلبي بمعلقه، قلبي بمعلقه، تقلبي بايدك كده عشان تدخلي كل البصل والملح وكله في الرز كده وكله يبقى شارب من بعضه. قلبي. عايزه في الوقت ده برده تلبسي جلافز برده البسها، هتبقى معاكي كل حاجه متاحه. اللي انت حابه تعمليه اعمليه. المحشي ده زي العسل، بيبقى زبده كده وطعمه حلو وخفيف كده، ما بتاكلي منه خفيف كده وطعمه حلو قوي، احلى من المتسبك كمان على فكره. المحشي طريقه المحشي ديت احلى من الطماطم لما بتسبكها بالبصل. بصوا بقى المحشي بتاعنا خطير يا جماعه اهو. زي ما قلت لك تقلبي في حاجه واسعه كده عشان يبقى معاكي ايه، تعرفي انك تقلبي كده وتخلي كل الخلطه كلها تبقى جوه بعضها. هغسل ايدي كده بقى وارجع لكم. بس انا قطعت هنا طماطم وجزر اهو، طماطم وجزر، وحطيت حبه زيت ورشيت عليهم ملح وفلفل اسمر بس اهي. وانا بقى الكرنب بتاعي اهم حاجه تحطيه في مصفى كده عشان يتصفى معاكي اهو، عشان يبقى ايه، يتصفى معاكي ويبقى حلو. بصوا الورق جماله بسم الله ما شاء الله. الحته بقى اللي تلاقي فيها العرق دي تشيلها مفيش مشكله اهي. محطش رز كتير، ما تزوديش الصوابع رز كتير اهي. بصوا بحب احشي كده حبه كده وبعدين ايه ارصهم في الحل. بصوا جمال
الورقه هوريها لكم، ولا بتبقى بتشد ولا بتبقى مش مستويه ولا اي حاجه، بتبقى زي العسل. بصوا بقى حته الورقه دي متشرمش حاجه اهي. بصوا الكرنب بتاعنا اللي احنا مفرزينه مع بعض. الوقت طبعا الكرنبايه اليومين دول تجيلها ب30 40 جنيه. بصوا بقى المحشي، طبق محشي بس الكوسه. اهم حاجه الكوسه والفلفل والبتنجان ما تكبسيش. بصي خبطي كده يعني، او زقي بصبعك لو هي المحشيه صغير، البق بتاعها صغير، بصبعك الصغير كده وبالراحه كده، ما تكبسيش جامد اهي. والفلفل بتاعنا الجميل طبعا. المحشي المشكل ده بقى طعمه زي العسل وريحته بتبقى جايبه اخر الدنيا. الخلطه بتاعتنا اللي احنا عاملينها دي تحفه. اللحمه بتاعتنا على النار. اهم حاجه لو عندك لحمه، عندك فراخ، عندك اي حاجه اعمليها هي الاول، ولعي عليها الاول، وبعد كده بقى حضري المحشي بتاعك والحاجه بتاعتك عشان تستوي معاكي الاول، عشان تعرفين اللحمه بالذات بتاخد سوا شويه. بصوا الفلفل اهو. طبعا نحشي البتنجان. شوفوا انتوا طبقها عامل ازاي، صغننه خالص. لو عايزاه يعني تجيبي اكبر من كده شويه مفيش مشكله، هي عشان تحشيه يعني بسرعه. لو الناس اللي هي بتتخنق بسرعه في ناس كتير على فكره بتحبش تحشي المحشي وبتتخنق بسرعه. انا بعشق حاجه اسمها محشي. اديني محشي، اعمل محشي كل يوم ما بزهقش بصراحه. صبعك كده بالراحه كده، وزائد اكيد تدخلي الرز بس ما تضغطيش قوي. بصوا بتبقى فاضيه حته كده عشان ايه، اما تستوى ما تعملش منك. بس ما تخليش المحشي بتاعك يبقى ملحوس كده من بره وشكله مش حلو. لا خلي المحشي بس بتاعي محشي اهو، بحبه يبقى نضيف كده مش ملحوس كده ومكان ايده والدنيا متبهدله. بصي محشي زي العسل اهو. هحشي بقى كل المحشي كده بنفس الطريقه ديت وارصه بقى في الحله وارجع لكم بقى تاني. بصوا المحشي بتاعي رصيته اهو. بصوا ترصي بقى كل ما بعمل حبه حلوين كده اقوم رصاهم كده اهو. اكمل بقى كل الكميه بنفس الطريقه دي وارجع لكم بقى تاني. عشان المحشي بتاعنا اهو، الخضار بتاعنا الفلفل يعني الكوسه والبتنجان. بصوا احط حبه هنا معلقتين صلصه او معلقتين صلصه، احط عليهم حبه فلفل اسمر اهو، احط حبه فلفل اسمر، حبه مرقه دجاج. انت لو مش عايز عندك مكعبات حطي مكعبات، عندك السايبه زي كده مرقه الدجاج اللي هي السايبه دي اللي بتجيبها من عند العطار، حطي في نص معلقه. مش حابه تحطي مرقه دجاج خالص وتستغنى عنها مفيش مشكله، حط حبه ملح. انا عندي الشوربه بتاعتي ما هياش سمينه فمش هحط المحشي من الشوربه، لان الشوربه مش سمينه خالص يعني، اللحمه حمرا خالص ما فيش فيها سمين خالص. فانا هعمل لها ايه، هعمل لها اسقاها كده بالمرقه اللي انا عملتها لها. اهم حاجه احط معلقه الصلصه اللي في الاخر ديت او طماطم المسبكه. بسم الله الرحمن الرحيم بالراحه بس كده وانت بتسقيه عشان الكرنب ايه ما يفكش منك. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه بصي هز بالراحه كده اهو عشان ما يفكش منك الكرنب. بصوا في الوقت ده بقى هننزل بطبق كده اهو كده ماشي. حط حبه زيت الاول، وحطين حبه في الحله من تحت برضو، وحطين على الرز بس برضو عشان يبقى ايه كده. خلاص نولع عليه اهو، احط بقى على البوتاجاز وولع عليه. ماشي. تعالى بقى الخضر بتاعنا احنا مش عايزين نحط له ميه، ما تحطلوش ميه كتير لان هو حط له برضو كان فيه حبه ميه من الكرنب. حط له برضو معلقه صلصه كده، كله برضو حبه كده، حبه فلفل اسمر، حبه مرقه، حبه ملح،
لو انت عشان دي ميه فلازم اظبط الملح بتاعها، لازم ازود ملح هنا عشان دي ميه. لو انت اللي هتسقي بيه المحشي شوربه طبخه يعني بطه او لحمه او فراخ وهتسقي منه فما تحطيش ملح لان بتبقى الشوربه فيها ملح. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى برضو حاطه في الحله من تحت كده بصلايه وجزرايه وطماطميه. نزل برضو عليه بمعلقتين ملح لان الملح هو اللي بيخلي المحشي معلقتين ملح ايه معلقتين زيت. ماشي بس الخضار بتاعنا بيبقى باين كده بصوا ما بيبقاش الميه مغطيه المحشي خالص يعني ما تنسوش الخضار ده بيزرد ميه يعني بيطلع ميه ماشي. لو عايز تحطيه في صينيه تحطيه في الفرن بيبقى جميل برضه. انا عملته كذا مره برضه في الفرن، كنت عامله برضه معاكم مره في الفرن برضه بس هم عشان حبه صغيرين فاستسهلت ان انا احطهم كده في الحله. تعالى بقى نولع البوتاجاز ونولع على المحشي. بصوا المحشي بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا المحشي طالما يغلي من كل الجناب كده تعرفي اللي هو كده مظبوط. اهم حاجه يغلي من كله. الحته اللي ما بتغليش ديري الحله بالراحه كده، لف الحله كده اوريكم تلف الحله بالراحه كده عشان تغلي كلها عشان المحشي بتاعك بالذات الكرنب لازم الحله تغلي من كل الجناب. تمام كده وخلاص. بصوا هوطي بقى عليه واسيبه يتشرب بقى. بصوا المحشي اقل حاجه الكرنب بياخد له بتاع ساعه ونص على البوتاجاز. اهم حاجه توطي عليه خالص نص ساعه بقى يتشرب كده وتردد مع نفسك عشان يطلع معاك المحشي كويس وحلو. تعالى بقى نشوف الخضار بتاعنا. اللحمه بتاعتي استوت خلاص. بصوا الخضار بسم الله ما شاء الله. الفلفل والكوسه المحشي المشكل زي العسل اهو بيغلي اهوت اهو. هسيبه بقى ايه لما يستوى وهنحمر اللحمه ونرجع بقى مع بعض تاني. خلاص استوى اهو. طفيت عليه اهو. بسخن الشوربه. تعالى بقى لما الشوربه تسخن يكون احنا ايه حمرنا اللحمه. لو انت هتاكلها كده مسلوقه بس كده مفيش مشكله. حط حبه زيت، حط معلقه سمنه بلدي او زبده. سمنه بلدي او زبده بتخلي طعم اللحمه حلو قوي بصراحه. انا اللحمه بتاعتي طلعتها اهي. بقى تحط كده بالراحه بدها لون حلو كده. اهم حاجه انا بحبها بس بصراحه يبقى لونها حلو كده تبقى طعمها جميل بقى. ما ترش عليها ملح وفلفل اسمر وهي بقى متحمره كده تبقى تحفه بصراحه. حمرها بقى كده ونرجعوا مع بعض كده. سوا نغرف المحشي بتاعنا التحفه اهو. محشي مشكل عسل زبده بصوا الجمال. بصوا الكوسه تحفه. عايزه اوريها لكم قد ايه مستويه وجميله. بصوا تعالوا بقى نقلب حله المحشي بتاعتنا الخطيره دي. بصوا لونها وجمالها اهي. طبعا انا عيالي اهم حاجه عندهم ايه الحبه اللي متحمرين دول في قعر الحله دول اهم حاجه هم. استنوا بقى نشيلها ونشوف ايه الاخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجميل خطيره خطيره خطيره. ده الجزر انا بحب اقلبه كده بعدين بقى ايه بالراحه كده. بصوا المحشي تحفه. بصوا المحشي سخن قوي. بصوا ايه رايكم؟ تحفه تحفه تحفه. حبه محشي بقى يستاهلوا بقكم. بصوا الورق الكرنب لما تفرزيه زي ما انا وريتولي زي ما مفرزاه معاكي والله العظيم تحفه. والورقه دايبه. حبه محشي بقى فخر من الاخر. بصوا الجمال اهو. بصوا المحشي بتاعنا تحفه 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 ودايب كده زي الزبده. جربوا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم.
المحشي ني في ني زي ما بيقولوا، او من غير ما تسبكي الطماطم بيبقى تحفه. والله العظيم جربيه الطريقه دي تحفه، وهتعجبك احلى من لما بتسبكي الطماطم والبصله كده. طعم المحشي خطير والله العظيم بجد. والكوسه بقى دايبه كده، والمحشي بتاعك عسل عسل عسل. جربوا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. ده كان الغدا بتاع النهارده او الوصفه بتاعتنا، يا رب تعجبكم. بصوا اللحمه بتاعتنا، بس احنا بنحب نحمر اللحمه كده بعد ما بسلقها، بشوحها كده في معلقه سمنه بلدي او معلقه زبده ومعلقه زيت، عشان طبعا الزيت ما بيخليش السمنه او الزبده تتحرق. وبصراحه بتبقى تحفه وبيبقى طعمها جميل قوي. جربوا الطريقه دي وجربوا طريقه المحشي دي على طريقه ان شاء الله بتاعتي. دي طريقه، وبرده عامله معاكم المحشي كذا مره برده مسبكه التسبيكه، فالاتنين تحفه، بس دي احلى كمان ودي اخف واحلى. طلعنا بقى ليمون وطلعنا الزيتون بتاعنا التحفه. الزيتون اللي مخليه معاكم من غير اي اضافات ولا كرفس ولا اي حاجه. بصوا الزيتونه ناشفه زي ما هي اهي، والله العظيم زي ما هي اهي. ده اللي انا مفرزاه معاكم ولا حطيت له خل ولا حطيت له كرفس ولا حطيت له اي حاجه هو الليمون والملح والشطه بس. طريقه الزيتون دي تحفه. قلت بس اقرب لكم التليفون عشان بيبقى بعيد بس على الستاند. بصوا بوريكم بس المحشي وجماله. بصوا اللحمه بتاعتنا خطيره، والشوربه بقى بتاعتنا هي مش دسمه قوي بس برضو جميله برضو اهي. حبه بقى المحشي دول دايبين زبده. بصوا الصوابع، بصوا جمالها. مطبخ مشاريع في الشارع، اللي مش في القناه تشرفنا ونورنا واشترك في القناه وفعل زر الجرس يوصل كل جديد. يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، بحبكم كتير كتير. حطوا بقى لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.